Kublai ya fiboro ki laitili ki jimpule matagasngi ke jimpule baning kong na kitab Daniel kalau nong bat nyo de kat lai hadu kat sao ke sampu Sunday kendai pulai bat jimpule bo ana ke kitab jimpan pau kalau nong baning kong san hadu pra bat ke gospel de na u Yohanes kalau nong kat pra de kat lai pulai hadu lai punyo Kita matagasngi ka balang karakhe kasing boram jong u Christ usim Christ the King ni don ki parish ki ba don nongeda jong u Christ usim tengin sa duai karpang na banta ya gitu boro te fi kan ma ondangi pet alo diem phana ga jing tho kalong kumne INRI amut Yesu Nazarenum Rex Judaeorum. Kena diktin Latin. Greek ru kilatho pan bana paitba kata gasngi bau Yesu long usim. Hangno la kala long usim halor diempna. Bale ngin sngap yau Yesu hi. Khat pra ai pun ri Yesu ong Yesu la paiktin yau Pilatus. Kahima jonga kam de na kane ka perthe. Banda kahima jonga ka dena kane ka perthei kinong bur jonga kenjin dela iyeng yale bangan nam sha aiti akiju kahima jonga kam de hangne pet te hangno kane kahima jong ble ke jinge fer apdenga kahima jong ble kahima ba jonga perthei don chibon ke jinge fer pet Aga hima jong oblay, jing map, jing isne, jingkar khu, jing yarap. But kahima jong kene ka perthe, thuma. Bon sen ki bam don jing suk, jing penyap, cipai, But hangno Jesu la long shisha usim, haba u IT yalade ban penem yengi. Kiwi kisim ki penyap ye kiwi ban yada yalade. Jisu jengi pat long mar kong pong. But mangi ula khodengi ban long ke de khod jong kahima jongo hakane garokop. But aiba in sutu shai gane. Baru ble on kar khugodayengi hakateng pa baru kun baru mansim bakot amen.